Reka nongere ngusuhuze wowe ukurikira umunsi ku munsi ibiganiro kuri Bunani Happy TV. Nizere ko ukomeje kugira ibihe byiza. Mboneraho no kuguha ikaze aho uri hose, yaba hano mu Rwanda, muri Afurika, ku mugabane w'Uburayi, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Aziya, muri Oceania, mbese aho waba uri hose nguhaye ikaze kuri uyu mwanya tugiye kongera kuganira. Mboneraho no kubashimira uburyo mukomeje kugenda mudushyigikira, yaba abakora subscribe, yaba abakora like, yaba abakora ama comment, mwese inkunga yanyu ni ntagereranywa. Ubu rero tugarutse tuganira ku musore witwa Mohamed Salah. Mohamed Salah ubu ngubu niwe mukinnyi uri kuvugwa ku isi yose nyuma y'uko ku munsi w'ejo ejo hari tariki 24 z'ukwezi kwa gatatu 2026 nibwo yatangaje ko ubwo iyi sezo ya 2025-26 izaba irangiye azaba asezeye cyangwa se atazongera kugaragara mu mwambaro w'ikipe ya Liverpool. Iyi kipe rero akaba yarayimazemo imyaka hafi igera ku 9 yose ayikinira, ndetse hari byinshi bagezeho bari kumwe nayo. Rero kuri wa kabiri ikaba yasezeye abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze, aho yagize ati "Suje buri wese, birumvikana umunsi wageze. Iki ni igice cya mbere cyo kubasezeraho. Nzasohoka muri Liverpool mu mpera z'uyu mwaka w'imikino. Ndashaka gutangira mvuga nti ntago nabumvisha uko iyi kipe yari ndimo, umujyi, abantu, ni kimwe mu bigize ubuzima bwanjye. Liverpool ntabwo ari ikipe gusa, ni urukundo, ni amateka, ni ibyiyumviro. Ntabwo nabona uko mbisobanurira umuntu utayirimo. Nishimanye nayo, twatwaranye ibikombe kandi bikomeye, kandi twafatanyije kurwana urugamba mu bihe bikomeye twarimo." Mohamed Salah akaba rero yongeyeho ko ashimira ikipe n'abayirimo bose, by'umwihariko abakinnyi babanye n'abo bari kumwe ubu ngubu, ababwira ko Liverpool azahora ari mu rugo kuko yeretswe urukundo na buri wese. Ese ubundi Mohamed Salah asize inkuru ki muri Premier League? Mohamed Salah asize amateka atazibagirana mu mupira w'amaguru, yaba mu ikipe ya Liverpool, yaba muri Premier League ndetse no ku isi. Imibare ye irabyerekana neza, ariko hari n'ibindi byinshi birenze imibare ku mukinnyi w'ikirangirire nka Mohamed Salah wakiniye Anfield, stade itangaje, stade y'abafana baje no kumuha agatazirano ko ari umwami wa Misiri cyangwa se Egyptian King. Aba ni abafana b'ikipe ya Liverpool bamuhimbye izina. Salah wanyuze muri Chelsea, yatozwaga na Mourinho muri 2014, avuye muri FC Bâle yo mu gihugu cy'Ubusuwisi, yaraguzwe miliyoni 11. Yari yitezweho byinshi, yari afite impano idasanzwe, ariko ageze mu gihugu cy'Ubwongereza mu ikipe ya Chelsea ntago byamuhiriye. Urugendo rwe ntago rwagenze neza kubera ko yahagiriye ibihe bibi. Muri uyu mwaka yatozwaga n'uwitwa Jose Mourinho, umutoza watozaga ikipe ya Chelsea muri kino gihe. Mohamed Salah yabashije guhakina imikino 19 yonyine, atsindamo ibitego 10 gusa. Ikindi nuko yabanjemo gusa imikino 10 yonyine. Byari ibihe bigoye cyane kuri uyu musore w'umunyamisiri Mohamed Salah, mu kintu kinisha imoso ityaye. Benshi babonaga ko afite impano, ariko igihe cyari kitaragera birangira Chelsea murekuye, yerekeza muri Fiorentina yo mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ubwo hari muri 2015. Nyuma yaho gato ikipe ya AS Roma yaje kumugura muri 2017, muri 2015-16 ikipe ya AS Roma yaje kumugura, imugura mu ikipe ya Chelsea. Birumvikana ahangaha yakinnye imyaka 2, akina imikino 83, abasha gutsinda ibitego 43. Nibyo byatumye ikipe ya Liverpool imubenguka, iramushaka cyane. Muri icyo gihe umutoza Jurgen Klopp watozaga ikipe ya Liverpool yabonagamo Mohamed Salah intwaro ikomeye, umukinnyi udasanzwe
ushobora kumugeza ku byifuzo bye, ushobora kumugeza ku nzozi ze, ushobora kugarura Liverpool mu bihe byayo. Yageze muri Liverpool tariki 23 z'ukwezi kwa munani muri 2017 avuye muri AS Roma, aguzwe miliyoni 34 z'amapaundi, igiciro kuri ubu ngubu kigaragara nk'icyari gito cyane ugereranyije n'impano y'uyu muhungu. Nyuma y'imyaka 2 gusa yagaruye Liverpool mu bihe byayo, ayifasha kongera kwisubiza icyubahiro mu gihugu cy'Ubwongereza. Liverpool yari imaze imyaka 30 idakoze imitwe y'intoki ku gikombe cya Premier League, abifashijwemo na Mohamed Salah, umutoza Jurgen Klopp yongeye kugarura icyizere ndetse n'icyubahiro, ikuzo byari byarabuze kuri Liverpool, maze ayifasha gutwara igikombe cya shampiyona nyuma y'imyaka 30. Muri iki gihe Mohamed Salah atsinze ibitego 19 ndetse atangamo imipira 10 yaje gufasha Liverpool gutwara igikombe cya shampiyona muri uyu mwaka. Kandi yaje gufasha ikipe ya Liverpool gutwara Champions League. Iki gihe batsinze ikipe ya Tottenham ibitego 2-0. Ni umukino wabereye kuri Wanda Metropolitano mu gihugu cya Espagne i Madrid, ni kuri Stade Atletico Madrid. Muri iki gihe batsinze ikipe ya Tottenham ibitego 2 byose ku busa. Mohamed Salah ku isegonda ry'106 yaratsinze igitego gifungura amazamu. Hanyuma kandi Divock Origi aza asongamo cyangwa se ashyigikira intsinzi, birangira ikipe ya Liverpool yegukanye Champions League ku nshuro yayo ya 6. Muri rusange Mohamed Salah yafashije ikipe ya Liverpool kwegukana ibikombe 2 bya Premier League, batwara FA Cup, batwara EFL Cup, batwara UEFA Super Cup ndetse na FIFA Club World Cup. Akaba rero agiye kugenda amaze gutsinda ibitego 155 mu mikino 435, bikamushyira ku mwanya wa 3 mu batsinze ibitego byinshi mu mateka ya Liverpool, nyuma ya Ian Rush ndetse na Roger Hunt. Muri Premier League yakiniye imikino 310, atsinda ibitego 189, atanga imipira ivamo ibitego 92. Ibi bituma agira uruhare mu bitego 281, byinshi kurusha umukinnyi wari wese wakiniye ikipe imwe muri iyi shampiyona. Akaba narusha Wayne Rooney. Salah yari mu busatirizi bukomeye burimo Sadio Mane, Roberto Firmino, bari bafite ataka ityaye ndetse iteye ubwoba ku mugani w'Uburayi, mu gihe abandi bakinnyi bakomeye nka Mane, Firmino, Jordan Henderson na Fabinho bagendaga bavamo. Klopp yubakiye ikipe yise Liverpool 2 ayubakira kuri Salah. Salah aguma muri ikipe, gusa nyuma yo kugenda kwa Klopp, Salah yongeye kugira umwaka udasanzwe, atsinda ibitego 34 mu mikino 50, afasha Liverpool kongera gutwara igikombe cya shampiyona. Abafana barishimye cyane ubwo yongeraga amasezerano 2025, ariko uyu mwaka wakurikiyeho imikino yasubiye inyuma, by'umwihariko nyuma y'urupfu rwa mugenzi we Diogo Jota. Bavuga ko yari inshuti ye cyane, urupfu rwe ngo rwaramushenguye. Yagaragaje amarangamutima akomeye, anagira ibihe bikomeye cyane, bituma rero uko mwabonye muri sezo yashize Mohamed Salah ntabwo yari wa wundi wa mbere twari tuzi. Gusa n'imyaka ibigenda, kumara imyaka 9 uhozaho muri shampiyona y'Ubwongereza ikomeye kuriya y'ingufu, ntabwo ari by'umukinnyi wa buri wese. Mohamed Salah azahora yibukwa nk'umwe mu bakinnyi bakomeye cyane bambaye umwambaro utukura wa Liverpool. Biravuga ko ashobora kuba yakwerekeza muri Arabia Saudite. Byinshi tuzakomeza kugenda tubibagezaho. Mukomeze kugira ibihe byiza, mukore subscribe kuri Bunani Happy TV, mukore like, mukore share, ubundi dukomeze kugenda tugirana ibihe byiza. Turabakunda. Ciao ciao.